twapwegirie matikafia no tete Nyasaye agokorire kenakeria aye no masigete Nyasaye aye no tetaria marani na gokorafia mwegeri aye no mwegeri Nyasaye ne ngoro ya iyos ngomori Nyasaye itukerimo asoko masasima no sigete chisaba tochia Nyasaye abana ba Nyasaye otwa kikirishele nango toarafia lakini naye iraliva bali nene asoko mwege na Nyasaye asoko surrender your life totally to God. Ndebane na bana ba Nyasaye ekyagero isokorire nanga tokorire liada mugotiri mukabaka Noa abantu bali bamusigete Nyasaye bale komenya matuka mami ekere bibi byasoko na gobucha Nyasaye akasoko na gokeya emiaka yaki ya mwanya bantu asengenjo yebibe igona ina be miaka yaera gendre gokya na bafye yaera gendre gosareka ekyagera Nyasaye gikorigeri ekero bwata bye stereo goturutumba stereo gochanda bantu oteba bone yete konyarekana taringa Nyasaye ne romo chakani bwa mabe igoko mwashetani ribaga lyogotesa obogima bwao tegwana ina bana ba Nyasaye igekero na intuto gwanera afya. Trust in God. Tobasa kwegena borogi, tobasa kwegena maragori. Tware ngoro yo kwabera, otware ngoro yo gwanja, otware ngoro yo gokora maego tambo gochase Nyasaye. Na indonje Nyasaye gotumie. Tegwana na bana ba Nyasaye. Hili jambo la muhimu sana. Kwa hivyo tumekuwa tukisoma katika kitabu cha Methali 3 kuanzia mstari wa 1. Nikasema moja wapo ya wale madaktari wa afya ni kumtumainia nani? Mungu, trusting in divine power. Kwa hivyo acha nirudi katika kipindi cha jana nimalizie. Nilisema nitaguza kidogo. Nataka nizungumzie lishe. Kama kweli unamtumainia Bwana na kweli unamtegemea Bwana, utakubali Mungu aweze kukuzungumzia hata jinsi unafaa kukula. Hawezi tu unakula ovyo. Hawezi tu kubali unaishi ovyo. Kama unamwamini Mungu anasema ukweli, na kama unaamini Mungu maneno yake ni ya ukweli, basi itabidi ukubali Mungu akuzungumzie hata katika ulaji wako. Ndio wanaenda wana Nyasaye. Hiyo ndio nataka niseme. Lakini kile ambacho nilikuwa nasema ni hivi, ndugu niruhusu nisumie kisi kidogo. Kile ambacho nilikuwa nasema ni hivi, ekina yangu teba neke iga.